Ke khubor ke sngewkmen na ke bynta ki khasi bashong basah Bangladesh ke jingkyrkhu ke plie paidbah ya ke Convent ki Sister VSDB Nunsora ke shnong ki Khasi Bangladesh kalalong mynta tarik Jymmang plie kane ke sienjam kalong ke bansah kynmaw shiryta na ke bynta baroh ki parishes kalong ke sngewkmen sngewtanat tam hadu kata ba kasin penungkong balayo jingkyrkhu ya ke Convent ki Sister VSDB ke balakarkhu da Archbishop Bejoy Bishop Shorot kawai na shnong Khasi hangi Bangladesh kunjoro kajinyo dan lang pat sakhi lang ki pai rumai la kaleng ki shnong apo Bangladesh bat kunjoro kajinyo dan lang superior general jong ki Sister VSDB na Meghalaya India Sister Mebel Dhar baroh i Father Silvanus Nongkynrih mynta ke step ki pai rumai jong ke Nunsora Khasi kila kediam sngewkha ya ki kongsan baroh ya ki pai uglai ya ki wei pat jaka kila ai da ki sintiu kedak kediam buram baroh kajing ruwai kediam buram hadin kata ladon kajing di shalang kayeng thamai jong ka Convent ki Sister VSDB la karkhu bat la plie yaka bot pat sakamas bukhoi hadin kata ladon kajing bansah lang bat bot pat saka culture program da kajing shat tendrai bala shat dak Bangladesh
kajingek Bangladesh kalong jingkyrkhu bat jingkyrkmen bakrau ya kajingdon rengkat ki sister VSDB batni saumut ki sister ki bandan Bangladesh nakabenta ki commission nakabenta ki khasi jongi bat kumjoro nakabenta ki weiru kita Sister Mary Linda Lendek kum is superior, Sister Alice Mary Lamin, Sister Silinta Lindo, but Sister Christina Rongi, Loro Kajingat, Ban Penchisha, Yarap Yaki Sister VSDB, Ban Penskem Yaki Imlang Saalang, but Ban Penbenar Yakakdin Ubla. পিতা ও পুত্র পবিত্র আত্মার নামে আমেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের baroh berpara bengek hau Yesus Kristus dengan bu kecing duai bekerpang nakabenta ki sister VSDB kenang ba ke commission jongki Bangladesh kalong jingkyrkhu yakipai khasi baroh nginduai ro nakabenta baroh kipai iblai kenthei bat shinrang ki bashong basah hangni kinyo jingkyrkhu baroh na ublai. Bless you. Hello. Hello. Subha ban share, like, but subscribe ya ka channel Jymmang.